njyewe ndabizi ndi kandida w'urupfu n'ubundi barangamba n'uyu munsi barumva baratekereza n'ubu ntararangiza microphone ntarayishyira hasi bashobora kundasa bakanyica ariko mfite icyo mpfa mvuze. Ni Discours 24 TV tukugezaho amakuru ari kuvugwa hirya no hino. Niki kiri kuvugwa rero? Hari amakuru menshi cyane. Inkuru turi buhereho tukajya mu izindi Sergent Major Kabera Robert, umwe mu basirikare bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda, ubu ngubu akaba ari mu buhungiro mu gihugu cya Uganda. Akaba akomeje kumvikana mu itangazamakuru, akaba avuze ko ubuzima bwiwe nyine bugeramiwe kuko isaha n'isaha ashobora kwicwa kubera ko hari abantu bari kumugendaho bashaka kumugirira nabi. Ati n'ubu ngubu ndimo mvuga mwajya kumva mukumva ngo ndapfuye. Turaza no kwinjira mu makuru yimbitse y'uno mugabo wahoze mu ngabo z'u Rwanda nyine mu buhungiro bwa Uganda. Ese bimeze bite? Turaza kwinjira mu Burusiya. Urugo rwa Perezida Vladimir Putin rukaba rwateweho ibisasu nk'uko Lavrov, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yabivuze ko mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere igisirikare cya Ukraine cyagabye ibitero by'indege z'ubwiyahuzi kamikaze drone 91 ku rugo rwa Perezida Vladimir mu karere ka Novgorod, mu gihe Vladimir Putin yavuze ko mu gihe Ukraine itaba yiyoroheje azakomeza gukaza intambara muri kiriya gihugu. Ni mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zavuze yuko mu gihe cy'imyaka 15 Zelensky agomba gutuza kubera ko Amerika izakomeza guha Ukraine inkunga muri iyi ntambara. Perezida Putin kandi yagiranye ibiganiro na Trump mbere yo kwakira Zelensky. Se wakibaza ngo muri bino biganiro baba bavuze iki, mu gihe Putin we ari kuvuga yuko agomba gukaza ibitero kuri Ukraine mu gihe itabicishije bugufi, mu gihe na Amerika nayo iri kuvuga yuko igomba gufasha Ukraine muri no ntambara mu gihe cy'imyaka 15. Nibikomeje kugaruka rero mu itangazamakuru. Reka twihute. Sergent Major Kabera Robert wahoze mu gisirikare cy'u Rwanda yongeye kumvikana mu itangazamakuru avuga ko ubuzima bwiwe bugeramiwe. Avuga yuko isaha iyo ari yo yose mwakumva ngo yishwe cyangwa se yapfuye. Ni nyuma yaho mu mpera z'umwaka 2020 yavuye mu Rwanda atotse igisirikare akajya mu gihugu cya Uganda mu buhungiro, akimara kubona ko igisirikare cy'u Rwanda RDF cyari gitangiye kumukora iperereza ku byaha byo gusambanya umwana we. Bivuga ko ku itariki ya 21 Ugushyingo muri uwo mwaka yasambanyije umwana w'umukobwa mu rugo rwe rwari mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo. Nyuma yo gukora icyo gikorwa akaba nyine yarahise aburirwa irengero. Sergeant Robert n'umwe mu bakunze kumvikanaho ko akorana n'imitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, by'umwihariko RNC. Avuga ko mu byo RNC ikora byose harimo ibyo yemera ndetse n'ibindi atemera. Akaba avuga yuko nyine mu gihe baba bamusabye ko avuga amakosa ya Kayumba Nyamwasa atakemera kuyavuga kubera ko yaba yidumbukije. Sergeant Robert ni umuhanzi wakoze indirimbo zitandukanye zirimo izamamaye mu myaka 10 mu myaka ishize nk'iyise Impanda n'izindi. Yagiye aririmba kandi izindi ndirimbo nyinshi zirata ubutwari bw'ingabo z'u Rwanda, dore ko ari n'umwe mu bari bagize itsinda ry'ingabo z'igihugu ririmba rizwi nka Army Jazz Band. Mu byakunze kugenda avuga nuko ku ruhande yemeza ko nuko avuga ko atigeze ahabwa amahirwe yo kujya mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu we, ubwo ku rundi ruhande akaba yarakunze kuvuga ko nyine yagiye yoherezwa muri za Bangladesh na Qatar, ku buryo ari bamwe bakomeje kwibonamo nk'uburyo bwo kwivuguruza
ndetse no kuba yavuga inkuru abantu benshi batakemeza ko koko ari ukuri. Kuri ubu ngubu rero akaba avuga yuko umutekano we ugeramiwe isaha iyo ari yo yose, ashobora kwicwa cyangwa se akagirirwa nabi ahari mu gihugu cy'ubuhungiro cya Uganda. Twerekeje rero muri Ukraine ndetse n'Uburusiya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere igisirikare cya Ukraine cyagabye ibitero by'indege z'ubwiyahuzi kamikaze drone 91 ku rugo rwa Perezida Vladimir Putin mu karere ka Novgorod. Yongeyeho ko ubu Ukraine yagiye mu bikorwa by'iterabwoba, kandi kubera ibyo Uburusiya bugiye kongera gutekereza ku bijyanye n'ibiganiro by'amahoro. Lavrov yavuze ko izo ndege zose zasenywe n'ubwirinzi bw'ingabo z'Uburusiya, ashimangira ko ibi bikorwa bitazihanganirwa na gato ndetse ko nabo bazabisubiza uko bashoboye. Lavrov yavuze ko Uburusiya nabwo bwamaze gutegura aho buzagaba ibitero mu buryo bwo kwihimura ku byagabwe na Ukraine. Yahemeje ko icyo gikorwa gishobora kugira ingaruka ku bushake bwo kugerageza gukemura amakimbirane hagati ya Ukraine n'Uburusiya, ariko yatanze ibisobanuro byihariye ku buryo bashobora guhindura imitekerereze. Ati ntabwo dushaka kwivana mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyakora ibijyanye n'imyitwarire y'ubutegetsi bwa Ukraine buri kwitwara nk'igihugu cy'iterabwoba, uruhande rw'Uburusiya muri ibi biganiro ruzongera kurebwaho. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Putin na Trump bahuraga, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko mu biganiro aherukamo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump byasize yemerewe ko Ukraine izarindirwa umutekano mu gihe cy'imyaka 15. N'ibiganiro nyine byabaye ku itariki 28 Ukuboza 2025 bigaruka ku masezerano y'amahoro hagati y'Uburusiya na Ukraine. Nyuma y'ibiganiro, Perezida Zelensky yagaragaje ko amasezerano ari hafi kugerwaho, gusa avuga ko yari kwishimira ko iyi myaka iba ari 50 aho kuba 15. Yagize ati tutarindiwe umutekano ntabwo twavuga ko intambara yarangiye, kuko ntabwo twakemeza ko yarangiye dufite umuturanyi umeze kuriya, akantu kose kazana umwuka mubi. Kugeza ubu ikibazo Zelensky asigaranye cyane mu masezerano n'ibice bikigenzurwa n'Uburusiya ndetse n'uruganda rwa nucleaire rwo muri Zaporizhzhia ruri kugenzurwa n'Uburusiya. Uburusiya bwagiye busaba ko Ukraine yakura ingabo zayo mu bice bugenzura, ariko Zelensky avuga ko umwanzuro w'ikizakurwa muri utwo duce ugomba kugirwamo uruhare n'abaturage ba Ukraine, harimo n'icyo kuhagira uduce tutagenzurwa n'umuntu n'umwe. Ku rundi ruhande rwa Amerika ifite uruhare muri aya masezerano, yo yagiye itangaza ibitandukanye ku gihugu kizagumana utwo duce, aho rimwe igaragaza ko Uburusiya bwatugumana, ubundi ikagaragaza ko twasubirana na Ukraine. Icyakora muri rusange nyuma y'ibi biganiro, Trump yagaragaje ko aya masezerano ageze ku kigero cya 95 kugira ngo agerweho, ndetse ko umutekano wijejwe Ukraine uzashyirwa mu bikorwa ari uko ayo masezerano yasinye. Putin we akaba asanga agahenge mu ntambara yo muri Ukraine kayisubiza irudubi, akagaragaza ko mu ntambara bahanganyemo na Ukraine hakenewe kwemeza uburyo bwo guhamya amahoro arambye aho gutekereza gushyiraho agahenge kuko byatuma intambara ikaza umurego. Bikubiye mu ngingo Putin yaganiyeho na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku itariki 28 Ukuboza 2025, nyine kuri iki cyumweru, mbere yo guhura na Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Mu kiganiro cyamaze isaha n'iminota 15, Putin yashimangiye ko Uburusiya bugihagaze kuri nyinshi mu ngingo zaganiriweho mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bombi muri Alaska. Itangazo ryasohowe na Yuri Ushakov ukora mu bihe bya Perezida Putin rivuga ko abakuru b'ibihugu bombi bemeranya ko agahenge gasabwa na Ukraine n'ibihugu by'i Burayi n'indi myanzuro bafata bishobora gutuma intambara ikomeza kumara igihe kirekire ndetse byanatuma yaguka. Yashimangiye ko Putin yemeranyije na Trump ku gukomeza gahunda y'ibiganiro binyuze mu kurema amatsinda abiri ashakira umuti ibibazo binyuze mu masezerano y'ubukungu n'umutekano. Donald Trump abinyujije ku rukuta rwe rwa Truth Social yavuze ko ibiganiro bagiranye byari byiza, ndetse bemeranyije kongera kuvugana nyuma yo guhura na Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Trump amaze iminsi ashyize imbaraga mu gushaka icyatuma intambara imaze hafi
imyaka ine ihanganishije Uburusiya na Ukraine ihagarara, harimo no gushyiraho amasezerano y'imikoranire mu bukungu n'umutekano hagati y'Amerika, Uburusiya na Ukraine, kuko asanga ari byo byarangiza intambara burundu. Uburusiya bwo bugatangaza ko bwambuye ingabo za Ukraine uduce 32 binyuze ku mugaba mukuru w'ingabo z'Uburusiya Valery Gerasimov. Atangaza ko ingabo z'icyo gihugu ubu ngubu zimaze kwigarura uduce 32 muri uku kwezi kwa 12 mu ntambara zihanganyemo n'ingabo za Ukraine. Ibi yabitangaje kuri wa mbere mu nama perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiranye n'abayobozi bakuru b'ingabo z'igihugu barimo minisitiri w'ingabo Andriy Belousov n'abayobora imitwe y'ingabo ziri ku rugamba. Gerasimov yatangaje ko mu kwezi kwa 12 uyu mwaka 2025 ingabo z'Uburusiya zigaruriye ubuso burenga kilometero kare 700, zitangira kugenzura uduce 32 turi mu maboko yazo. Yongeyeho ko muri uku kwezi ingabo zakoranye imbaraga zidasanzwe kurusha ibindi bihe muri uyu mwaka, kandi ko zikomeje kunesha umwanzi ku rugamba. Yagize ati, umwanzi nta gikorwa gikomeye cyo kudusatira ari gukora. Bashyize imbaraga nyinshi mu gukaza ubwirinzi bwabo no kugerageza kugabanya umuvuduko wacu. Bari kugaba ibitero byo kwangiza ibikorwa byihariye ndetse no gukoresha indege zitagira abapilote, drone ku rugero rwo hejuru. Perezida Putin ashimiye ibikorwa by'ingabo zabo ku rugamba, azishimira umurava wazo mu guhangana n'umwanzi. Ati, nta gushidikanya intsinzi y'ingabo z'Uburusiya zabohoye Donbass zikagaragaza umurava n'ubutwari buri munsi, ari nako zishyira ubuzima bwazo mu kaga. Intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiye muri Gashyantare nyine ukwezi kwa 2 umwaka 2022, ndetse ubu hari gushaka uko ibiganiro byatangijwe na Amerika byazavamo umuturambye wo kwihagarika. Ni Discours 24 TV, kanda subscribe ujye uba uwa mbere ubona amakuru tugutegurira.